Musa nothando lukaShembe okuyena ke osimemileyo wasimemela kulomzi wakhe emkhosini omkhulu weSabatha. Sibonga nokusithwala kaNkulunkulu sisuka ezweni laseThekwini esigcemeni saseMlazi. Lokhu ke siphume ngehora lesine ekuseni. Bahlenga ke uNkulunkulu naseyingqoleni zomlilo ezingozini zomgwaqo. Ebesihamba kuzo saze safika la kulelizwe la seKokstad. Yacela ke maNazaretha ukubonga. Sibonga leli thuba kubaba umvangeli ukuba sedlulise indaba kaShembe kulelizwe esikulona. Ngicela ke ngengoma ka-88 kuzoba amavesi ambalwa abangcwele bangilekelele. Yesamene esiswena ongasiya emupharane enengasiyuthutshwa ngikhethe inkosi yezulu nomhlaba uNkulunkulu ongcwele unyazi wezulu. Amen. Yabonga abantwana bakaNkulunkulu ukuhlabelela okuhle kwasezulwini okwafika noShembe. Siyacela ke uNkulunkulu asithethelele ukusinqamula isihlabelela umthetho walenkonzo noma waleli bandla. Uthi uma ngabe uvula inkonzo uqala inkonzo ihlabelele uyasiqeda. Amen. maNazaretha kuluthando kumusa kaNkulunkulu ukuba sibuthane phakathi kwalamatshe amhlophe. Abaningi ebebefana namnawe lenhlanhla esikuyo abayizuzanga. Njengoba sikuleli Sabatha kweminye imizi kumamatende ongawona amatende enjabulo, ongawona amatende emshado, kodwa amatende ahambisana nekhandlela elimhlophe. Leli khandlela eliphelezelwa isitsha, ecawaso ukhona isihlahla elibekwe phezu kwebhokisi laselembeswa ngengubo. Unamakhosikazi noma omama bambalwa abahleli eduze kwaleli bhokisi, abanye bembethe, nabathola ithuba lokuba bexoxe phakathi kwaletende. Baxoxa kahle, baxoxa ngesizotha ngoba behlonipha
le envelope yakhiwe ngamaplangwe ephambi kwabo ethwele umzimba womuntu bezomphelekezela bemusa endlini yakhe yokugcina kulithuna. Uthi-ke uShembe indlela yethuna yesabeka noma ihanjwa abaningi abayithandayo abayihambayo abayithandi. Njengoba sonke silapha amaNazaretha emhlabeni okholwayo ngakholwa, akekho oyithakaselayo indlela eyayethuneni, ngoba indlela eyayethuneni edlula engozini. Indlela eyayethuneni edlula ekufeni. Bonke abantu kufa bayakwesaba futhi bayahlonipha. Ethuneni akekho omkhulu. Ithuna alinayo umongameli, ithuna alinalo ngephoyisa, alinayo ubaba, alinayo umama. Ethuna alinayo intandane, anasiteni, anampofana. Bonke ababheka ethuneni bayafana futhi bayalingana, beveza ingube yodwa ngokufana kwabo, noma ngabe bemkhulu kangakanani emhlabeni, noma ngabe beyisiqhwaga, kodwa ethuneni sembathi ingube yodwa, impethu nentuthwane. Ngiye ngibadabukele abantu abayebethi mabebuka leli bandla noma indaba kaShembe bese bebuka into okuyinsalela amathe. Ngiye ngithi mhlawumbe lowo muntu akayikufa enodelela uShembe emhlabeni, ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakunendoda yakwaMkhize. Le ndoda yakwaMkhize yayingalona iNazaretha. Le ndoda yakwaMkhize yayingamphiwe uShembe. Yayinesibhinqisayo lensizwa okwakuthi njalo mayizizwa yenene bese yenamela egameni noma endabeni kaShembe. Njengoba namhlanje nabakhona abantu onede umuntu engaphuze engadakwa, onede umuntu engashuka ibhudu lakhe bese limkhumela endabeni kaShembe. Nale ndoda yakwaMkhize yayihlale njalo mayeneme iphuzile, bese ithatha isiginqisayo iphumele eceleni elalingapheша komuzi, ifike ihlale phezu kwethe bese ithinta intambo. Beyizwa abantu abedlula ngendlela besondele, ngoba yayihlabelela kahle ethi uShembe wafa phezu kwentaba inhlangakazi ezama ukundisa. Yayihlabelela le ngoma yayo njalo le ndoda uma kuyilezinsuku esikuzo zesabatha, mayibona amaNazaretha besibona abantu abalandela umuntu owafa phezu kwentaba inhlangakazi, ngoba ethi uzama ukundiza kuyona. Njengoba namhlanje basekhona abantu abathatha indaba kaShembe kancane, kangazi noma mhlawumbe la bekholwa khona ngoba bathi thina silandela umuntu. Leli bandla likaShembe edusa abantu, ibandla likaSathane. Kangazi-ke noma abantu la bekhonza khona emabandleni abo isiyafika ingilosi bona yabatshela ukuthi njengoba nikhonza kulamabandleni kuwo nisenkolweni kaNkulunkulu, laba bakwaShembe badukile bayekeni. Noma mhlawumbe yafika yabatshela ingilosi uthi leli bandla likaShembe ibandla likaSathane kasazi kodwa, ngoba ngicabanga ukuthi sonke sisendleleni
sonke sifuna indlela eya ezulwini. Akekho mhlawumbe phakathi kwethu ongasho ukuthi useyitholile. Kodwa kubukeka abantu abaningi babefuna into yokuzimelela, nabafuna udumo emhlabeni, nabafuna ukulandelwa emhlabeni. Bonke bathatha igama likaShembe belenza isigqozi sokuchamela bona. Angazi ngomhlawumbe abayofa bephi, ngoba lo Shembe sikhuluma ngaye thina sambona, futhi uShembe unezulu. Kodwa bona la bekhona kaze ngizwe abantu abahambe bekhona emabandleni ethi ngiyabonga ngathi mangabe emhlabeni ngangena ezulwini. Lapho engihleli khona ngihleli noJesu emazulwini. Ngikusho lokhu ngoba emazweni akithi nasemzini ezalwa yona sikhule sikhona inkonzo ekhona amabandla, nalowo enebandla lakhe akhonza kulo. Kodwa ngelinye ilanga kwahamba ikhehla nakithi elangakaze likhonze ndawo, elaliyinyanga lelapha abantu. Kodwa selihambile emhlabeni, lihambela lapho elalethwasa khona, lelashwa khona lizoba umelaphi wendabuko. Uma lifika alikhulumi indaba enye ngala kwethu, nalithi mzukulu ngicela uyonginikelela kuShembe, ucela uShembe angigqize ibovu, angenanga ezulwini ngoba ngahambe emhlabeni igcoba ibovu ngangithwasela umnyanga nomgoba. Nalensizwa yakaMkhize yayihlabelela ngoShembe isho elithandayo. Lafika usuku elifika kona wonke umuntu, lizofika kimi lifike nakuwe. Size singalibali maNazaretha ukuthi thina njengoba silapha singamaliba, ukuthi lamaliba seleyinyawo sayihambela. Ngelinye ilanga lamaliba azokhathala umphefumulo udede, kuyokudingeka sibuyele emhlabathini esavela kuwo. uShembe lona kuthiwa uNkulunkulu, abantu babona inyama yenkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu, bese beyitshela ukuthi mabedelela badelela umuntu ofana nabo. Kule nyama abayibonayo emhlabeni abayithukayo kukhona into phakathi kuyona, lena siyibiza nomaphi lapha sikhona bese isisiza. Lena efika nangeyibonakaliso ethi umuntu umthembele ngaphupha uShembe, ebephupha uShembe kamoya ophila kuShembe wenyama, owazalwa uMakhanyile, owazalwa inkosi yamaNazaretha uThixo. Kodwa phakathi emzweni yoNyazi wezulu umoya oyingcwele ophila kuwo ilona obizwa ngoShembe, oNkulunkulu ophilisa abantu bengafikanga nakuyena bathinte ngesandla. Ilo moya ogcwele umhlaba wonke esumemeza siseyimontweni siginqika ney'moto bese usindisa. Sibuye siyobonga uzwe inkosi yamaNazaretha njengoba ilele emzini oyingcwele ebuhleni bamaNazaretha. Njengoba silapha thina asiqoqwanga isiqu sikaShembe uqobo lwakhe, kodwa siqoqwe uShembe umoya wakhe oyingcwele ongene ey'nhliziyweni zethu ngamunye ngamunye. Wathi bantu abami namhlanje usuku lweSabatha, hambani niyodumise ethempelini. Manje abantu babedelela inkosi yamaNazaretha basuke becabange kancane njengengulube yentaba, bacabanga umuntu agcine la, akhohlwe ukuthi mibili imizimba yomuntu, kukhona umzimba wenyama khona okamoya. Lo Shembe suthi nezulu thini lo Shembe ongafi. Lensizwa ithema isihambile emhlabeni yakaMkhize yayisiyangcwatshwa. Abangayithuka ingaka uMkhize angcwatshwa. Kwakuthi njalo ukushona kwenhlamvu yelanga abonakala uMkhize evuka ethuneni, ahambe ayongena endlini yakhe. Umakoti umkakhe ubasile echibeni uphelile. Uyothi lo makoti esethiwa encambalala ntambama, uma ethi afika endlini nansi indoda yakhe ihleli ngombhede. Le nto yenzeke esiqwini sesine enkosini yamaNazaretha uNyazi wezulu, inkosi yamaNazaretha uThixo. Wathi babamkhulu ibhange washintsha ngo-1935. uShembe uyakunika intambende uze futhi nawe uyibone ukuthi le nto kaShembe ayikho.
nabantu abakwesekayo ngesikhathi uthuma uShembe bese bethi ayikho lento kaShembe engani nangu bani usho yonke into ayithandayo ngaShembe maye uNkulunkulu akayiphenduleni ngani pho kuyena cha uShembe uyakunika intambende futhi uShembe akazelanga emhlabeni ukuzophendula abantu abamdelelayo nokuzolwa nabantu abamdelelayo kodwa wazofundisa abantu indlela yezulwini wena odelela uShembe lapho khona umthukayo akuzuphendula uShembe akuzuphendula umthandazo wamaNazaretha kodwa abantu bakini abalelo thuli lomhlaba zubane babalenhlanhla uShembe wabakhumbula phesha kwethuna ilona langa lelo mazi uShembe uthubani mzwane bona sebelwa nawe uShembe nawe noma mthukuzela uthanda khona uma lensizwa ibuya njalo ntambama yaqala ukuthi lento lonkosikazi seyamhlupha wahlala lonkosikazi naye edlinza engasadli ukudla egcina ngokuphakela ingane angazi lento uzoyixoxela bani kwathi leli ilanga ephumile elokha amanzi emthonjeni wahlangana namakhosikazi aseNazaretha ayevela 14 ayesethawu uMasibanibani ngoba siyakwazi ngane wethu wena ungaka udliwa yini emzimbeni uthi lonkosikazi ngomama uthi njengoba nazi ukuthi sangcwaba indoda yami nani khona singcwaba uMkhize lapha ekhaya uthi kodwa lokho ahamba uMkhize ubuya njalo ntambama angene endlini ahlale azahambe ekuseni entathakusa abuyele ethuneni mangithi ngiyabuza kwenze njani uMkhize akaphenduka ayesethi amakhosikazi cha mama uSibanibani uzofune uye enkosini uyobikela uShembe le ndaba uthi ngolamakhosazana ayesemthatha lamakhosikazi ilanga ahamba naye lo mama bathi mabefika enkosini yamaNazaretha elibika lolu ndaba yayisithi inkosi uThimo yathi hawu nkosikazi yathi yathi uMkhize njengoba ahambe emhlabeni akangenanga ezulwini wafika waxoshwa yathi wedelela uShembe uthe mayefika emasangweni ezulu wafica yena lo Shembe ayemthuka ehlabelela ngaye ethi wafa phezu kwentaba inhlakazi ngobethi uzama ukumdiza uthi ke uMkhize akanalutho hamba nkosikazi ekhaya niyofuna isilwane ubuye uzomcelela intethelelo kuthina boShembe uMkhize ngoba uMkhize wafa ethuka uShembe emhlabeni umuntu odlule emhlabeni ethuka uShembe akangeke ezulu ngoba izulu likaShembe sengathi maNazaretha lapha esibona nabantu esixoxa nabo inkosi yamaNazaretha njengoba ikhuzile yathi maNazaretha nihlukanani ukuphikisana nabantu abakhuluma ngabi ngoShembe bayekeni abantu abathuka uShembe kuyofika isikhathi la khona impendulo zabo ziyobuya ngoba ngesikhathi usinani sitha esithuka uShembe wenzela ukuthi siqhubeke ngoba uyasithathena umuntu mawungamnaki ugcina naye ngasakunaki